Kajing ikan dulang jong ki kimi ki kupa. Jugi kena skul Saint Mary's Higher Secondary School Rangblang. Bat ki nong hikai. Nadu i Reverend Father Edmund Lakra, Reverend Father Jeffrey Kakongo, Sister Kanrisha thank you, Sister Carmela Mertong. Bat baro ki nong hikai mentagasngi arpo terik September araja rapulai. Lasdang ye ke program da isa Nicholas Tempoin kum UMC. Kajing duai na isa Antonio Yopniao, kajing keren pediang burom na isa Plana, kajing keren na kaliang ginong hikai, iba bu Christophas Imle, kajing keren na kaliang kimi kikpa, iba Marcos Dika, kajing keren na ki Father Vero Arngut, kajing keren na Sister Kanrisha, bat kadu ka open discussion. Dongin sedang kene na kajing duai. Kajing pule na gospel bukuat kat ko mu Yohanes kalnong khatsan ka dikhot iwe hadua. Ujisu loong ngalong uding sa wine bechisha. Bad ukupa jonga ulong unong rep wine. Ya kitnat baro hanga ki bom seiso ungorno. Bad upen kuj ya kata katnat ka ba seiso knang ba kandup kam seiso. Ka gospel jong turai. Aba ko pangi ro ye me ngis ngangu ye me lingbao kuon jong me utrai jongi Yesus Kristus uta ubala ubayai usintai ubulot ukan rem ulendan usimpa usimsong bat usim long do long pun yau ba ki long shua man shua ki jongi ki khmilenti dik dik na du kata ka dorbar blai hakjat ulum so pet peneng. Bad yau ba mangi menta ngilayop diang dai por pura bad janai klem tam klem duna watang chi sepedro dai na u ba ka jing sha jong ka jing shisha bad ki jing kurku ki dap mier halo jongi ha ka ba ngimla klem ka pan bor pan hukum na u pan sedang ye ka proceeding jong ka ne ka meeting ko try blai try kan rat ai hangi kalat pan thau bat sain dur thamai lingba ga jing kan du lang pan roy ga jing ye teli ha ga jing thmu jungi daga mon bas kem ban kala bat pan pediang ye ki bang ngimla pan pen kala ko try to ai ba jing thmu jungi kin yai be yai rente ki programs ki projects pan he pen san ki khon ki khti na ka banta kalawei ba pernai jungki pediang ko try ki ups and downs ki jongi bangin long ki mau jam sya ka jing job ker khu ko try ka por badang sa baro bad yangi ki badon hang ne menta paling ba ka ne ka jing ye thir ya tai ka jing ye kelur kan sa pen long ye ki jing mut jongi ban wat ning kong ye ka jing start jong me par ki jing per khat pa ki jing le jing kam jongi kin long ki bukhu ki basuba ai yangi ka jing kerman ba su tu paling ba ka jing pots new but ka jing khmilenti kala wei jo ki kon kikti kin long kat kum kamon blai jong me top tin lenti ye paro ki badon hang ne nadu ki father ki sister ki nong hikai bat ki kimi ki khpa bangin long ki nong shorai baba pan ngorno iki tanat ki bom seiso bato ai hangi ya gamen sim pan shukri hok ye ka kam katkum ka responsibility ka balapan shet hangi sngew gata rai gata daw kures uturai jongi amen và ini kita laga mentai kunjung hangi kata oke. Kali kejadian kaya dari setiap bagi kilom pagi, nama kunci di kilalu kilalu jam. Kalau kau ini korban siapa? Kata kajingnya wat lang yang kata kawin lang yang kata kalindi mga mabi ka school di baru kawin ke kuat manyayana. Kido ki pilot ki air hostess ki mayatra yang tu kile ya kapenta mga kajong. Pada ada iway iklet ya kakaman jadi nada pilot iklet pan connect pan katu ka office kala pasal kata kajing takut lani kata kajing lek ke pembiang kala di Tegal anak high school kekerasian bah dikun ki kete di pakum di play nikong
Berdoa Skul dikinomikai. Bun yen wala dikinomikai do apa kiwan. Nentep Skul iwan bantai kencacungan. Kinomikai. Mendebat kerja yang terjadi pulau bagi prinsipal bagi kewajiban rugi orang pada itu yang bagi tuan lawan rugi kena berbenhari dikena hamtam habangi patya pi dewan wan habangi ayen jingtip ng bagi pun jopi bunsin hari ini agamai bangla don humi mo kami pana di ini jopi bangun kendu Ramadan banyak kan sepang ikut dengan elected tangsleng teng hilang iklan le semua Mulai kita tu di sini, bagi orang yang itu, bagi ini apa itu. Jadi, bagi kita mulai no, ya kita semua perlu berjaya di kerja. Nah, kalau kita cuma mau pada kita ini kita mulai berapa? Kita itu lepas mereka, mereka boleh menonton. Maka Skul management dalam asal di developer. Kata kadai kawalan lagi orang report, but ni kau kita ayat ada report, kita paru ni dalam benda tanpa dan ayat. Nanti kita jadi kata. Dan ada report tentang iwan. Hanya ada Islam juga mereka jaga bersaing dengan tentang